Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya ramchung hun sang COVID-19 shikain pun chhole ta ko wangin ngai thatu te film khur tur le hridan na lakim turin kan ngen chewa kumsom panga le som pret in kar te tiamin midang te po hridan nan lak thenan pui thrinang che COVID-19 chi thar omicron chu boy puyom takani me ka wangin mai tom na vu midang nailo good le mai ti fai te longai poi mo zelang cheu COVID-19 chungchang a hria du nei le kaishuna momo tan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali paruk le pakhat bial pasari panga baka Mizoram tan pakhat bial pani te bek pot hereng ani tuna chon chachin thalung e thak chun zomang u darkar somni pali chung khan Mizoram COVID-19 shikai tharami sang hi zanga somser pathum mu chu ani nikhata shikai mu chu tamber tum ani Chief Minister Pujaram thanga howani mina Council of Minister thukhom chuan ngai to tur chhop chu zong an pom kim vek Prime Minister Narendra Modi chuan nimena union budget phartak chuan ram e bardin hmuna tinghet don ani ati Uttar Pradesh Assembly in thlan tho nga na le Manipur Assembly in thlan tho khana chungchak hriat tir ani min khan ti chu ani Darkar somni pali chung khan Mizoram COVID-19 shikai tharmi sang hi zanga somseri pathum mu chuani nikhata shikai mu chu tamber tumani shikai le kai lo endik zong hi sang ko zani somni pathum ani enza da tanga shikai mu chu hi za zela somni pasari point pakwa bialani shikai mu chu athar zinga sang kha zathum somni pangai shikai ti lang chok ani langchok loi sa kha chani somli paret anni aret atangin shikai sang kha sir somruk panga ZMC RTPCR zaruk somruk pathum le lungai RTPCR som pasari thuna da tangin za som pakwa le FIA tangin som pakwa mu chu ani shikai to za thi kum sang som pakhat sir puyam shingom za da tanga chutin sang khat zela mi za somruk pakhat angani Mishing noi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to za chu somnga panga ani Nimena Chief Minister Pujaram thanga howa Council of Minister thukhom chuan ngai to tura chhop chhu zong an pom kim vek Council of Minister thukhom hian Aizawl luangmol beramputanga martar te thlanmol enkol na chu Art and Culture Department ku ta hlan turin thutluk na siama dan siam tur pakhat pomin regulation ne dan te sep engmazat pompui tura lu chu apom bok Dan siam tura duan lut omchun The Mizoram Market Regulation and Facilitation Bill 2022 chu Commerce and Industries Department duan ani tun thani somni pahnia tanga Chantur Assembly in khoma pudlu man ani rin ani The Mizoram Civil Service Rules 2021 duan chin de The Mizoram Private Security Agencies Private Security Gas Transportation Activities Rules 2022 de chu pomani anhunung zok hi mimal enco security agency ten poisa fai phur an ven thena turlam hoyani Hebaka hin DPNAR Tangalut Regulation Duan Chin The Mizoram Finance and Account Service Limited Departmental Examination Regulation 2022 te The Mizoram Finance and Account Service Induction Regulations 2022 tele The Mizoram Finance and Account Service Cadre Training and Departmental Examination Regulations 2022 te chu pom ani boka Health and Family Welfare Tangalut The Mizoram Epidemic Diseases COVID-19 Regulations 2022 chu pom ani boka hebaka hiam The Mizoram Tourism Development Authority under Tourism Department and grant of financial aid to the society le The Mizoram Fisheries Act siam thatu rotna amendment of the Mizoram Fisheries Act 2002 the chu pom anipok Union Finance Minister Pinirmala Sitharamani nimina Parliament Union budget phara Mizoram tan ashan pa in cheng vaibel sezaruk ruam manani Union budget Mizoram tan cheng vaibel sezaruk Ruamana hian Aizawl tlak lama pumpel kong bypass siamna tan cheng vaibel che zanga da ani thule Mizoram chung ram hnoya mau phur chhona tur kong bambuling road sial na atan cheng vaibel che za da ani thu tarlan ani Aizawl khopui tlak lama pumpel kong sial tur hi si hmuya tanga Mizoram University hnoya kalin loi po chuak tur nia thu don ani Mizoram tana cheng vaibel che zaruk roman hi Prime Minister New Development Initiative for North East Scheme hnoya India Marsak State Shang ta na cheng vaibel che sangkha zanga ro manji ngami ani African Swine Fever ASF vokpur shileng chu thunun ani to thu Chief Secretary Pirinu Sharma chu na puanga hemi wang hian state pona changa vokle voksa lak lu khapna thupek chu hli ani ta vokle voksa lak lu khapna thupek hli ani chung hian ala lu tur te tan in ka shona siam ani thunga vok in tha pun tir tur te chuan National Action Plan noi SOP siam chu zomin vok in tha pun tiro tur mun la chevel chu an thian thiang him nge turani vok puitling emo vok no te emo la lu tur te chuan Mizoram Sarkar HNVT Department hena tangin phalna anam sange turani boka vok le vok no te hi
shi omlona state de thanam ramami te chau laklu turani a an resel thani ti chianna certificate le CSF vaccination certificate an la turani a heng te ran laklu lo ending na hmun animal check gate an phol tel nge tur ani ati Nimin Khan Champhai District MJ member tele Champhai District NGO Coordination Committee Shuai to the Chuan Champhai Khosira Cheng Nuai Sangkha Zakwa Samret Pariat Senga Keilung le Lui Kho Mek Cho Huna na tho mek dan en ho Heng mi te hi Champhai Circle PHE Department SE Pusilan Masona Puzadi Deng Thum le Keilung le Lui Kho na thok tu MS SS Company I oten Lodong Sungin Man Lak Mek to te chip chiar ta ka shil fi in project tho zo hun tura ro man masaka COVID-19 shileng awangin an zo theilova hun po se sak an ni ti le kumin mars tha chunga tho zo man be se ni an ti a tun thlengin na zonga tanga za samret pathian thok zo to ani he tui kho hi zo ani huna chuan champhai zol lui tuya chomna atante tui in tur siam chona tante sanga khoin atante champhai borok siam thana tante le picnic na hmuna tante a man tangkai theidon ani COVID-19 shileng awang in kai shruana kalpui mek po se ni angin Aizawl khopui lir thein tlan chok dan tur pon ani a senior SP traffic thupek chua chuan thotran ni lir the number to ber pakhat le pahni chu phal lawani a thole nia number to pathum le pali ni lai nia number panga le paruk ni nga nia pasari le paria le zir tom nia number pakole bial top te tlan phalawani indin ni pathian ni le sarkar cholni zongjonga awaya tlan phalani a tlan phaloni hi jing lamdar kole achan vele tlai lamdar nga inkarani Sarkar in kaishuna siam angin lirthia te hian registration na chuang theizat tarlan bak chuan phalani lova lirthei khaltu tele an phurten mai tomna an vo vek turani lirthei khaltu na phurte man tur kutsil faina an pairang turani a lirthei khaltu le handyman anei chuan COVID-19 vaccine dose scheme la turangin le base anni taxi ke pahni nei le me pui wa vel na ta na man chi lirthei chi sang te tan tlan hun bik siam ani bok Chanchinthar All India Radio Aizawl tanga ponani Prime Minister Narendra Modi chuan nimina Union Finance Minister P Nirmala Sitharaman Union budget a phar chuan ram e bardin hnu tikhe donati Prime Minister Modi chuan budget thar chungchang hi parliament a soin minran te tan rem chana thar tam tak siam donati a sum huna thar siam bel dona wangin minran ten an chhor dona sum pe punalama te masona rural din na konga te na thar siam le masona lama na satakin ramin a than pha angati bok Pumadi chuan ram leilung le nungcha ti chetlem zonga ezona lama tun tum budget hian kong thara sial don ati a avai khatna tan Parvat Mala scheme chu kalpui torani thu soin Himachal Pradesh Uttarakhand Jammu and Kashmir le Marchak state te kalpui ani don ati a he scheme hian tun lai thimna manga tlang rama in kalpona thadin na kong hong don ani ati heti la hin opposition party lam chuan budget chu sei selim mire thei lo nei tu tele mi hnoi hnung te tan engma chan tur om lo vanti a Congress Shwai to Malik Arjun Kharge chuan budget a thil ngai chhopnun atam ti soin thil thar tha omlo thua soya Congress Shwai to dang Shashi Tharoor chuan union budget chu a beidon thak ati thua soya Samajwadi Party Shwai to Professor Ram Gopal Verma chuan budget chu miom theite tan ruaman a ang ati thu soim alung sia thak ati a poisa ti thi awanga an na chan mi tam tak te tan engma da ani lawati Ani ba kain opposition party sang shua tu de chon kumin budget chu alungoi thak lo anti thuan soi ani Uttar Pradesh Assembly in thlan tho nga na le Manipur Assembly in thlan tho khatna chungchang hriat tir nimin khan ti chuani a in thlan chu tumde tan hming thelu ngal the ani pon to angin February somni pasiria vote thak ani dona Uttar Pradesh a hian district sompani huam chunga Assembly bial somru pakhat le Manipur Assembly bial somthum parita vote thak ani ang in thlan chu tu de tan February ni ria thleng hming thelu theni a atu ka endikani anga February som pakat thleng in hnu do thei ani Uttar Pradesh in thlan thonga nen vote nei vaibel chani chuangan oma Manipuran voter noi som pani chuang anom bok ani Chanchinthar cherti top na na tlang pui dar kar som ni pali chung khan Mizoram COVID-19 trikai tharami sang ni zanga som ser pathum mu chu ani a ni khata shikai mu chu tamber tumani Chief Minister Puzoram Thanghowa nimina Council of Minister chu khom chuan ngai tu tura chhop chu zongjong an pom kim vek Prime Minister Narendra Modi chuan nimina union budget phartak chuan ram e bardin hme tinge don ti Uttar Pradesh Assembly in thlan tho nga na le Manipur Assembly in thlan tho khana chungchang hriat tir nimin khan ti chu ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei